Manje ubingelala yini mathinto kacebisi intombi yami shalaza ngane ukuthi awusuku lokuqala ngicela subscribe share phinde comment futhi ukwazi ukuthi nangalana ngimhla se-upload asikwazi ukuthi kube nguwe oqala nqa othola notification ngihla futhi unedatha kube nguwe oqala nqa othola notification ngenza ukuthi njengoba wazi ukuthi hleli sikulethele ishisayo lapha ke ukhuzani useposte ingane yakhe lapha khona ke aveza khona ukuthi ke lapha khona wayehlawule khona waphinda futhi lapha khona ke behambise ihlawulo libukeka kanjena ngihlawulo la kwamfeka kuzowabhala phana ukuthi mfeka family kanti makubheka lapha nalikhishwe ikhulu service ngane wethu khona futhi okunye ke iphutha engeke ngishiye la ngaphandle ngicela ukuthi sikubone ngane zikababa nakakade uma nje une-app ayi-screenshot ayilenzi iphutha okukhomba ukuthi kune-fraud phakathi lapha khona-ke ukhuzane esivezele khona le-screenshot sika-5,000 ngane zakwethu i-screenshot nje kwi-app asenzeki inhlobo noma ngathiwa nhlobo onefoni asenzeki i-screenshot kanti-ke iyona ingane lena ehlawule ngo-5,000 abalandeli abaningi bayakhala bathi-ke heyi ijazi lelwana kanti awusakwazi ukufanisa ngacabanga ukuthi baqhathanisa kanti laphana umntwaneni ukuthi ezakhe zinokufana naye kakhulu kodwa-ke phela sinokuphawula nathi ukuthi ingane yakhe uyena ushila kushuko ukuthi ingane yakhe so ayikho into esingayenza ngane zakwethu ngalolu daba ukuthi nje sinibonise ukuthi izinto ezenzakalayo zenzeka ngaliphi iphutha siphinde sidlulele phambili kanti-ke masihlabela phambili zakhumbula ukuthi uma wethu laphana weni luyakhala kakhulu-ke uthi-ke umanqele kanye naye-ke ungizwe bahlangene ngepheji lakhe bathi abantu benza yonke into abayenzayo laphana kanti yena ipheji aselivulile uwelile mchunu wangampela futhi uma ngane zawethu laphana niyakushare niphinde nikhommente cela usubscribe mawusuku lakho lokuqala ushare phinde ukhommente obekuthula lona uhlelo luyenziswana amathinta